ایوار باش گهدار و تماشاوان بویر اف ام خلک کنوش برنامه یا پیواجویا کوچ برکی آنگو مسیرت مختلف. اف برنامه هر چهارشنبه سر پیلا 103.5 باجار قامشلو بشیوه یک زندی لسر رو پلا فیسبوک بویر عربی. دوی برنامه ده ام بحثا سرپیهاتی چیروکا کوچبرکی سرکفتی دکن. میوان ما یه وی خلک کره باجار قامشلو در هنر بهزاد داوده. شبو ام جنیز و ناسنامه بهزاد ناس بکن ام به هفرال وی پرچای ویدیوی گهدارو تماشا بکن. ناویم بهزاد داودیش دایگوی سال 1978 باجار قامشلو من خوندنا خویا سرطایی و حتی پولا دوازل باجاری خود تمام کریه پاشی از نچو مزانینگهش بلگورگریل ماتیه کرن. سال 2005 گل دوستان بومی یکیش دامزرینری کما قامشلویا سر بخواه و دناوای کمی دو کلیستگوان شانوجی 2005 حتی 2011 من کار کریه. 2012 من روجاوای کردستان بجیشتیه و الباجار سلیمانیه باشور کردستان بجی بومه. روی باجاری نزدیکی 3 سال مامه نیوی وی دبیر تلویزیونا گلی کردستان و روزنامه‌وان من کار کریه. در 2015 من کوچ کریه ولایت آلمانیا و از باجار هانوور بجی بومه حتی روزا ایرو. لهانوور جی در باسی ناف گروپ انشانوگریا آلمان بومه و دناوازی و کلیستگوان من کاری خبر دوام کریه. سال 2019 من یکم برهم آخواه ل آلمانیا انجام دایه او جی چیکرنا فیلمکی سینمایی بو و حتی نه 4 جاری لهولن سینمایی هانوور هاتیه نمایش کرن. دما تا خوش به برز بحثا تو بخیر هاتیه برنامه ما. گلک سپاس دماغی خوش سپاس بوی درفتی. سپاس. دست بیکی ام دخوازن هون لسر جیان و قناخین جیان خواه لسوری با آخوون. زاروکتی بیرانین و کارو خوندن. جدایک بوی 1978 راستی گندواری قامشلو گنده بناوی گرمسین جی بو از جی جدایک بومه گندنا سرطایی جی حتی پولا ششا ملور تمام کر واشی جی از هاتم باجار قامشلو جی از مامه حتی پولا 12 راستی me pêşkezazî xwendiye lê bi asta yekem serparêzgeha Hesekê sala nod û şeş min bakalorya temam kir بله. û paşê mixabin ji ber ku em bênasname bûn dibêjin mektûm ew ji ber wêne jî bawernama me jî nedan me û me nikarîbû em herin zanîngehê jî temam bikin me rêyên diş xwedîtin me rêya kar girt karê bo jiyana rojane jî û karê hunerî jî me komik da mezirand koma Qamşloya serbixwe û em tê dimane heta destpêka şerê navxweyî Sûriyê. بله. برز بحثات و 6 سالان لناف رفين كوما قامشلو يا سربخده كار كريا رولا و جهي كاري و تكوما فلكلور دا تشبو. كوما فلكلور مينا هر كوما كي فلكلور يعني القامشلو وقت زانو شقوت الورجي دجي تاني بهم ودان يان تي درباسي ناف ريخستنك چه سیاسی بی یان جی کومک فلکلور به او بهم بدان جم کرده ها و یگو بو خسته تشتکی پیشکش بکه خدمت کی بکه چه دواره فلکلور کردی به کلتور کردی ده به یان جی کسی هلبستوان روناک چه کسی دخواست خدمت کی بکه تنش خور کوم دیدن بو بهم بدانه و بو گود بن فشاره جبن فشاره حکومت کاری تشتکی پیشکش بکه اشکره ملت رج بو چاوده کرنه ریا کوماد گرتن و امجی یک جوان بوم راست. بله جهي كاري تل كوميل هندري كومي چبو.
وەک مانی زمان 2005 بەشێک ji komê wek kesên bêalî komaqamş û a serbixwe ragihandin bi şanazî ez yek ji wan kesa bûm ê me ragihand û bêtir karê me bêtir wek akter û birêveber jî ez mam heta xwe heta şerê Sûrî bes di nav komê de bêtir min karê akteriyê dikir wek lîstikvanê şanoger bûm بله bêtir ew erê nêzîkî wî beşî bû بله باشه وەک هەموو کۆچبەران وەژی ساڵا 2012 دا بەرێ خودای کۆچبەریە vê yekê çil cem te hişt کۆچبەری biryara çûnê welat berî şerê Sûrî merov behs bike berî ev şerê navxweyî rastî hek merov bîr bibira merov bîra serdanik bêjin min sêbînê dikir yanî merov sînorê welatê xwe ji rojava her bakurê welêt serxet û binxet بله zêdî vê ew xewnê mezin tune bûn ji ber ku wek manî ziman em bênasname bûn ji xwe derketina ji dervê welat jî cema qedexe bû ji ber wê me bîr nedibir rojekê em ê gelekî hezarê kîlometra dûrî axa xwe welatê xwe ji ber wê yekê rastî jî wek ez min kurtêm yanî me ti car bîra vêna nedibir lê 2012 dema got rewş li Qamişlo bêtir tev lehev bû ji aliyê xizmetguzarî yanî dest pêkir nemîne welatê got pêdawîstiyên jiyana sereke elektrîk kehrebayê av dibistanê zarokan e dema bavaya tê dikê em dibe û tu ji xwe tu ji berê te kesekî yanî bêmafir bî welatî tê ji xwe li cihê revekê biger min jî wek cih mi başûrê Kurdistanê ji xwe hilbijart we ji ber wê derketim lê mixabin bi gelekî bi mixabinî yani kesê got bênasname bê û berê xwe bide welatê xwe beşekî dinê Kurdistan û li wir jî hêvî tune bi tirajê nasnamakê ji ber ku ew bi xwe jî beşekin ji welatê Iraqê dîsî jî bêhêvîtî li cem te çêdibir çiqa cê te xweş bi karê me cê karê me rastî baş bû بله dîsa jî ji bo mesela nasname yanî merca sereke bû bo koçberiya me بله برێز بەحسات ئەم لەسەر کۆچبەریەوە لا باشوورێ هەنێکی بەئاخڤن و چاوە دەست بە ژیانە نو کرد و چ کار دکرد لە باشوور li başûr destpêkê ez xis ez bînim ziman rastî piştî ku li welat li Rojavayê Kurdistanê derfeta xwendina zanîngehê wek endezyarî ji mir derket ji ber ku mişter got ez wek pêşesazî bakalorya بله me asta yekem ser parêzgehê anî wek tu zanî yek yekem bil Sûrî endezyarî jê derdiket ji ber ku awaya min nekir dîse ez min karê wek dibêjin karê azad ji xwe dikir kirîn û firotin ba ev yanî ez bi xelkê Heleb û deverên dinê Sûrî re kirîn û firotina kelûpelên xwaringeha Tirkiyeyê rengîniyê dukandarên Qamişlo gelek ji wan min naz dikin min ji wan re berê jî karê ew kar kiriye me berê xwe da Kurdistan ku ez wî karî bikim rastî bi dest min neket ê carê ez derbasî kompanyakê bûm wek karmendekî normal paşê min li wir jî diriya ji Amerîkê soran re kesê me yê Soranê bajarê Slêmaniyê me pev re îşê çêkirina firnê masiya dikir berî ku ez têkim meseleyê ragihandinê بله firne bi şêwazekî nû bû rastî jî gelek yanî televîzyonê wan jî hatin bo şopandina karê me bi rastî bilind nirxandin tişkî nûh me çêkir bû paşê ez derfet çêbû û pêwîstiya televîzyonê bi wergera û kesê ku nûçesaz bû min jî soraniyan baş bû zaravê soranî û zaravê kurmancî ji xwe yê me yê û erebiya me jî pir baş bû em derbasî nava televîzyona gelê Kurdistan bûn destpêka 2014 û li wir jî ez bi karê xwe berdewam kir hetanî dawiya 2015 بله
بله باشه برز بهزاد بریارا گوهنج باشور کوچبری اروپایی ببن چما او بریار بریار ڕاستی وەک یەکەم مەرجوی و سەر ڕژد بووم و بریارە مژی بریارە بێڤەگەر مانی زمانبەرینها دیسەش دووبارەت کەم ناسنامە بوو بله اتباره خدا مرۆڤێ بێناسنامە اروپایی ویجاره ئەم بێجارێ بەرێ خدا ئەوروپا ڕاستی مەرجن دژی هەبوون ئەو ینی 2014 وەک تو دزانێ ینی ڕێخستنا داعش بەشێکی پڕ مەزن ji کوردستان و عێراقی گرت هەروەها سووریەژی ینی حتا ێریشا کۆبانێ و ڕەقا و دێرێ و ئەو دەڤەرانە هێلێ کارژی کێم بوو و بەرێژی حکوومەتە کوردستان لە بن فشارە بەغداد و بەغدادجی موچێ فەرمانبەران بڕی بوون ئەوێژی باندۆر لە مەژید کرد بەر ئەمژی فەرمانبەر بوون لە دەستگەهن کوردستانی و کوردستانژی بەشێکژی عێراقی ئەژبەر و لە موچێ مەژی نەداهاتن یعنی تەنیشتا بێناسنامە بوونێ و پێشەڕۆژە نەدیار هەروەها فشارن ینی دراوژی نەداهات دەستێمە ئەم بێ موچەژی مابوون بله ئیجارێ ڕاستی نە ئەستەنێ ئەسکارم بێژم حتا خەلکێ باشوور بخۆشی ماردە بله برز بهزاد بەر بێسە دەمێ دەرکرد ئەمێ بین لەسەر دەستپێکاتە ئەڵمانیا تە چاوا دەستپێ کرد تە چاوە هینی وێ جواکی و جواکە ئەڵمانی ئەلمانیا ئەز یەکێ مەها 2015 ji nemsa derbasî Almanya yani yekem gavamî yekê meha 11 û 2015 rastî hejmar û hemû televizyona û dinyayê şopan bê çiqa pir bûn em derbasî nav hayîma bûn zêdî salekê ji ber hejmara pir بله em bêjin yani dadgeh ji mar çê nedikirin dadgeh tinebû rê tinebû yani ji xelkê ji pirbûna xelkê ji ber wê piçekê em dereng van heta me maf stand nêzîka salekê me maf jî stand cihê niştecîbûnê jî li Almanya bû zor niha pirsgirêkek mezin li welatê we rastî yani milyonek insan di salekê di derbasî vê welatî bûn ew ji vê hejmara mezin re wa jî xwe amade nekiribû ev qas xelkê bi cî bikin ji ber wê yekê ez nêzî salekê jî li gundekî ma min niştecî 2017 ez neh derbasî bajar bûme ez 2017 bajarê Hanover mişxwar lê xanî dîtî wez lê bicî bûme بله hatna me rastî me merov çavgirtî ye mirov kultûrek nehe ciyawaziyê em karin hek ne dehê ne sedê sala bi dehê sala ji orta me de tu çavê tel gelek tiştê neh vedibe lê rastî jî pêşwaziya wan cihê rêzê û elceme bimînî jî heta rastî li beşê şano wek nemûne ez bînim ez meha di dua 2017 li Hanover bicî bû meha sisiya 2017 yani piştî mehekê rasterast ez derbasî nav grupek Alman bû yê Şanover bê gosînorê ziman hebin yan kultûr yan tiştekî wekî din rastî ji ber wilo em jî wêrekî mar çêbû em hîn jî pêngava pêş de her بله گلکی باشه برز بهزاد ئەمێ ناوبەرێکی کورت بستین بەگەرن پرسەی خۆ
جار کدن هون بخیر هاتنا گهدار و تماشاوان بویر اف ام دوی خلکانو داش برنامه یا پیواج و یا کوچ برکی بوانی خلکامش آلمانیای در هنر بهزاد داوده جار کدن تو بخیر هاتیه برز بهزاد گلک سپاس فرمو تخوازم تو بحثا هرقلي ونافروكا فيلم خواه كيلي كبري بداوي بوني قبل النهاية بقليل فيلم نافروكا فيلم هما تقاربيجي لسر روداوا انا هم تيد دجين سر كورونا هما بله تقاربيج تشتكي قالك نيزيكي في تشيروكي يعني نافروكا فيلم لسر مالبات ونتوين جودانه بهفرة دجين جيراني هفن لي دانو ستاندن بيواندي نباشن بيواندي اوان دناف هفت نباش جهف حزناكن حتاكو كارساتك تي او كارساتا قوتي نمشترقونا منو كورونا بله او كارسات سر مروفاهية تبيه يجبرقو ترسا مرني تشد بي جا خونيزيكي هفدكن خونيزيكي هفدكن يجهف خيدي لهفدكن يبو بري هفدو نحقي لهفكرن اللي يبورون يجهف تخوازن بيشتي ويبدمكي او ترسو او كارسات دورت كذا يعني نما تجيب جيكرن هر کس بدگر سر کارو طبع خوی بری بله کار به نزیکی به حالت ایروژیا تجیان بله ام بحثا حاضرين فيلم ين دسبيكي بكن اكتر كيبون قالوا تاني كورد بون نا کرد سرکه بون راستی ما مستا حسین پریگ بو ما مستا زردشت بو ما مستا زردشت کال ما مستا سردار احمد بو اوانا شخوا دو جوان شي سالين دريج يه اندام يكون مقام شو سر بخبون وما مستزردش دمكي اوجي اندام يكون مقام شو سر بخبون جوان بيفه كردكي باكوري كردستاني هبو جبنغولي بله ما مستا بدريبو وكتشكك دكتشكي المان بون وكتشكك ترك بو وخورتكي المان بو بله باشا ام سبونسر وآلي كاريتا ناس بكن اگر او هبن شهرداری هانوفر بشي وقت قال صديق هفته جي خرجيا فيلم وانا بيشكش كر وصديق سيجي كوملاك اوجي المانيه قهداني قهد فلكلور وشي شانو وفيلمي كرد ويجي بشي صديق سيه آلي كار وانجي آلي مكري بله باشا نافي ميزوني برز بحثات هون چوا فيلمي خواد نرخينن براسي افاي اتبرس از باورم خلق كرك برسمي بدن اما ام تشتي الجور درفتي والجور تشتي هبو ما بيشكيش كريه لانجام از باورم گرك خلق برسمي بدن ما حطانا چار جاري پێشکێشی خەرکێ کردی و ئێ کەسێک گۆ تەماشەیش دکن پڕانی ئەلمانن ئەو ئاستەک ئەسکارم بێژم باش دت نرخینن لێت کارێکی بێکێمانیژی تنە گۆر دەرفەتێ و گۆر خەرجیە بله لكيشان ولاطان وباجان أفلم هات بيشاندان أم ببيجن فيستيفال الناف دولتي هبون ڕاستی بەری بابەتە کۆرۆنا لە دنیای هەمی بەلاو بێ ماخوا حاضر کردبووش بۆ دو باژارێ دنم هەرنێ یەک جوانە گوتنگێ بوو باژارکی نێزیکی هانۆڤەر و باژارکی دژی مقاطعاک دنە نێزیکی دۆرتموند مقاطعاک دەروی مقاطعامەی حاضر کردبوو بە حەڕدا پێشکەش بکەن ڕاستی نها ئەلمانیا حتا ڕۆژە ئیرۆژی سينما وشانو وحمجي قرتينه قدخي حطان هاجي تشوناوان قدخي از باور مها بي يعني تسبيكا مها ششاوي فب بله اما القورا اما يجي بلاني خورنه بله باشا برز بحثات بري نابري تبحثات تكر تقو جدا حظر وحيف داند تباري خدايا كاري شانو لألمانيا تتفلي كومين شانو بون تجمر بحث بك بحذر وحفده راسي وقت زهاتم لبر لألمانيا ولاتي هالسنة ولاتي كار ولاتي حرتش وك دبيجن وك ماكينة ألمانية ماكينة كار دكن بله مسألة فلكلور ومسألة بيجن شانو جهدانك باش دديني
جبرجو جموان كيمة راستيجي أنا فيلمي ألماني تدبيني قلكي كيمن اجبروا له قهتان زياده هي وبرار سر خرج دكن راستي ام جي چون ناف المانا مشانو يك تشيكر لسر روشلاتا نافين والمانيا يعني ما قريدانك تشيكر تشيروك بر كيفن هبو يا نتوا فارس تشيروك سر بادشاه قري خويه لتاليا تشيروك كر باف كرد كوجي نزان قريوي جبر او جبوي بادشاه جدا ودور ما قريدا بجيانا كرو باف لألمانيا ما تشتكي له باور تشيكر راسي اما الشار باجارج پیشکش کرد پر خوش بود گلکی باشه اندام شانوی کرد بون آلمان بون چوا بون دوج اندام شانوی سه جوان هفدم اندام فيلم منن يعني قيزك بنافي مغاي كشلوت ألمان خندنا شانويش تمام كري لفر أوجي نفس ما شانو دبو كاشكا تركجي الكنور أوجي تيدبو وسردار أحميجي أوجي تشانو دبو جبلي وانجي خلكي أفريقيا هبون خلكي باكوري أفريقيا هبون ودخورتي فارسي جي هبون خلكي إيراني هبون. بله اجده حزارو حیفده حتى ده حزارو بیسته و چند شانول در خستنه شانو یک شانو بس لچار باجارا لبر تشتكي وايد يجي هي بروجكت بروجي وقت داتين جبو صالك داتين بله انما 2017 دسبك بروجي داني 2017 وحيجده ما حر سيمها ما افشانو دبر باجاركي يعني حر صالي بروجي 2017 شانو بو بله بروجا 2018 من بروجا فيلم بيشكيشكر وأريكرن هات مشانو هشت وز فيلم ده بله رامان و پروژه بهزاد داود دمین پیدا چنه راستي روشنا مالي بيشتي مثلا بابتا كورونا دمه درفت هو من مالي خورونين راستي هنا يعني بروجا هنا زيدي بروجا سركه وقت فيلمك مازن دي سام دريج متشكري ما ما ذكري وقت نفساندر وقت سيناريو هرتش هما تمام بوي از بيگومان هيفيا بس اف هرتش وب دي سوق بري شارداري و مكتبه كولتوري هانوفر وب از دي سارم بروجي پیشکش بکم و از هيفيدارم بيجاري دي ساوي كردي به اتخشم تو هنكي لسر بحث بك نباركاوي چيه بريز بحثات ودرفت هبه نافروك اويل سر بابتك هستيار لسر نابا ولاتي ما كسي بشكو خصتي كسي هجار كسي مكان جوار بي كس لوا خودي درناكبه بله روشا والولات چي وجدر في ولات چي همان بيوان بوارتين يعني خلق رفتاري بواردكن همان بيواني وكنا منكسي هجار ولاتي ما جواك چاوالید نره و کسی هجار لوی ولاتی هم بیشن گوادگی جواکا ور چاوا تماشاوی اسکا وی کرتی ویناشتار بیش بله سرکفتن جبوتا بريز بهزاد صاحب گلک سپاس مالا مالدوز اگر سپونسر و نویسا فیلمان هبه گلو اکترین کرد ین جهاتی هنه راستی نبس نتنی اکتری کرد ما گلک هنرمند هبون لعلاوه موزیکی ددان بس جبرگو به خودی بون وندامان همان تش لسر الاستقبان آجی هن يكو درفت جوار هبه كارن تشتي باش بيشكش اف درفت جي الولات خندي وقت زاني يعني نافندي كولتور القام شو بتسمنت كت ملچولا تشتي خو بيشكش دكتور لفر او تشت بيشكش كري البيشيات اي اشترد بك كرم بك تكارب بك بنويس در هنريه بك تشتكي خوش تبيشكش بك ما الكاريات بك هنا از باورم هنا لفرجي ام لهف دقرم راستي ام لهف دقرم بهيبي ما ام تشتكي باشي بله گلو بیتر چوبالا بهزاد دکشینه چیروکین کوین و فلکلوری یان ایش و زحمتین گلی کرد آوی هیامی
هما از اشتر راستگو اونها بیجم نها از بابتا دلار تنه ب يعني راسي يعني ام بمورال كرنا راس ام لفر كسي بيوسياي ببراتنا راسي مروف بيج هرام سر على كاريه في ولاتي نجي دلي ما وهستي ما الجم خلقي ما يوري يعني روشك زور وزحمت از نكارم خوش بيجي واكي وقتي از لاي ويجي واكي ما حتى دسي مدركه بيجي از ايش وازاري ويجي واكي بيجينم دنياي يقول دس مدركه بله ji bo sînemaya Kurdî pêş ve biçe çi giring û pêwîst e? نها سوشيال ميديا پر وهر کس کاری بتليفونا خوجي فيلمكي بكشينه فيديو بكشينه ومونتاج بكو بلا بك ليافايا نمرج مرج بيروكا باقش بيروكا باش بو بنرخ به او بيروكا قفا بو بنرخ بو تورجرين زمان دت بيشكيشي خلكي بك تكاره يعني ريزا خلجم خلكي بلندينه نها از قالك خلق كارن رخنيج الممكن لي بله اسكارن بيجم السينما بشتي الماس قوني هما نما يلجم كردا مخابن يعني هما جبركو يعني تلفزيوني كردا هن وكارن ببن سبونسرجي وكارن ببن سماندارجي بس نظام يعني قهداني ددن كسن نظام دي جواكدنا يعني خدمتي بكنجي نا وكسيغو نوک مروف کاره پروژه پرمازم پیشکش بکه مروف کاره آستا سینما کردی بلند بکه بگین ریزا فیلم ناف دولتی لی بیگمان دوی همراه گهاندن و همجی بسپانسر هبن بله اکتر و در هنری سرکفتی دوی چل باله پیدا ببه نریناته در هنری نها از وک کسایتی جبرکو من نخوندی در هنرتی هما هری کم از مروف کارش خور لیوگرا بین ای خلقی در هنر چه دو یوتیوب ده به چه پرتوک بن مروف السر در هنریه هنکی بخوینه مروف چه کاری به فیدیج ازمونه غیری خوب که بله نها فیلمی خو یکمین در هنری تیت کر نها یه دویمین از گلک تشتی خو از قنزنجه جه بگرم جبو از فیلمی بید واقعی مانیا نکم ای کسی در هنر راسی دبی فیلم حمد مجیوی ده بری گوبه پیشکش کرن سر تلویزیونه دبی همه صحنه وینا ام بیرن سینه یعنی او مشهده وینا حمد ستریوی ده بری گو کسی تماشاوان ببینه دبی الگورا ویجی در هنریه بکن بله بی ازمون و بی خوندن راستی هنکی زوره بله بجم کرداجی کم براست ji bo xortên ciwan yên berê xwedana koçberiyê hûn çi şîreta li wan dikin دسری د زمان بری همه تشتی بری در هنریه و بری شانه و بری سینما و بری هر تشی زمان کسن هنه وام لور نزیکی منه 30 سالی وان بی ولاتینه زاروکی وان به کردیک بارزون کری بتر داخون افتشتکی جه شانازی و سربلندی يعني ديو بابي وان بن جيريزي هنا جي بمرهاتنا ودنافا ماليد ديو باف اللي زاروك ياخذ تماشات كن شباب هبدور بالماني تبين جاري اشترى في راسيه جبيجم ام وقت شند بستانا ما مستي المان جمرد بيجن شرمه هون دمالي دب زاروك يخرب زماني دايكا وانا اخف وفتشتكي بر خراب وك برنسيب جم المان اولويه اما الجمع مخابن وياجي بتشكي وقت به پاش کتیه از هیویدارم کسی گوهاتی دست بی که زمان خو خودی در که دوام وک يعني رافندا كردي گلکی زور الألمانيا هجمار پر مزنه از هیویدارم برای خوبدن خوندنا وزانینگها حتی پارتی آلمانا در بس نف پارتی آجود بله برێز نتنی بەهزار کاری دست و خوارنگها گوتنێکەوە هەبن پێ خەلەکە خۆبداوی بکەن سپاسیک مزن جبو جنابته و جبو بویر و همه کارمندین و پر کیف خوش بوم از بوم بشتار بور بشتار بوم هیوی دکم هر دکاری خود سرکفتی gelek spas ji bo te birêz behzat îro bû mêvanê me serkeftinê ji bo te û ji bo karê te dixwazim jiyanek xweş ji bo te
هر جوارجی سپاس. ام به ویرنگی هاتن داویا خلکا خام به هیوین و دمک خوش مار درباز کرن. سپاسیا هر کسی گل ما گهدار کرد ما تماشا کرد. سپاسیا میوانی خود کم در هنری کرد بهزاد داود جو آلمانیای مربو. حتانی جارک دن چهارشنبه دن بمین کیف و خوشی.